Ghana yam no work say one to stop galamsey in this country. It will take a revolution. No more money pio muti one for getting the nyansa. Okay. Mo amutimi se see e ma me kan kire wo yetimam ni babuni na yetimam ni Ghana ni na wo Ghana card na wo te antokasi wo be wu pani be dwane. Abawe na me tu amatu atia no. Me ntufu se jaye. We are coming to you. We are coming after you. Wache Ghana for ene abrofo aduanan enson na womo ozusu se oka woni a eye Akonta mining adwuma ne ho ye wache ma Wontumi adwumayefo a omutu fomagudie no o kire se wonom eka ho bi na yewura osoafo no ene hwe ensase ene odomankoma ne ma ode adom yeso yewura ama Emmanuel Boa e de atudwa na kasemu no wo super esanse ene ya se yensa ase ne niema enipa bi enam koti kwan so ye ne ntie kwan posa Akonta mining enam wo mo ankasa tumi so atonton sa ase bi e de amaga na fo bi a wonam koti kwan so ese yensuo ene ye japade ye nti ye tiasim na ya donsemi so ko ebae no ene abe 14 time so no obi e ka ne de e wo honom ansa na no documentary ya Ministry for Lands and Natural Resources e de aba Akonta mining hono yenkohwe ba yebetiesim. This is the Nimri Forest Reserve in the heart of the western region of this beautiful land of Ghana. This is what betrayal looks like. This is what Akonta Mining Company has done to the Nimri Forest Reserve. What should have been here should have been trees, ancient trees, older than our grandparents, trees that whispered our history, trees that held rains and fed our rivers. Now, they are just corpses in a graveyard. This is the Tano River, which once gave life to the people of Boy and its environs. Children swam here, women cooked with it, farmers watered their crops with it and drank from it. The fufu and palm nut soup we so enjoy was birthed here. Today, it carries the blood of the land, murdered for gold by greed of Akonta Mining Company Limited. Thick brown poison swirling where crystal waters once flowed. These men, they may be criminals, and yet they are also victims. Desperate souls paid peanuts to dig their nation's grave. But the real criminals, they sit in air-conditioned offices, counting their blood money. That's it. Way any video Ministry for Lands and Natural Resources Ediaba Efa Akonta mining wo mu dwumadi nyina eho Kofi Bediakon eye me guest kame ho e ma na kwaba kwaba me josumenia na how to say me ho odene say ye te ase ye won kwayi na say wo say ye de asida ma obo ade eye se ne de odam paso a wo yale sa yes ne de ya kan nsa gu ne bu a sebi o sha menem o ti ase ne de ana o ti ase fo ani that's where dey e wo honum ti da twedi ampon ase ya ti ase Sama boy Tano numeri eye biaya mpanfo su se galamsey ekoso honum a Akonta mine na era chama Wontumi nkofo na edisa adwuma no yewa Emmanuel Amakofi Boa ohwe yensa ase ene odomankwane ma ode adom yeso kire se osu koku hwe press conference na oye na osu pa edi kan galamsey ehin ne yakoi koku medase galamsey die obi bebisa se emfa yenko baabi
eja yesi kwem. Okay. Galamsey sana ye wo my Ghana titiru ene Asante ne mpatamu. Galamsey say yusu kwaku ensase say. Yenhwe ene kanenka uduru nsuo hu nanka nsu atiato enua atia gu nsu ma. Ufa de kafa de bobodoko ni bi na de apa nsuo ne wasabi ne wadan. Wano ye frɛ bibia poto bibire yesi enye kwaku satam ne nua ne nuro na wo nua ne mu no abekata nsuo ne ne ebu nsuo ne de enho bai. Nanso na eze frɛ bibi sign 19 mercury ye di nsuo na ba besi we mu kro gye ne wonum kra wunya typhoid ne korora enti kwakwa no e kire se hin fantasy ya da ye ko ne se nsuo ani da wokro kye ase be wohwe mu kra be hu wanim ye nom yale a ye nnuan mo wo nkurase a wo mo nom fom so mo pipe ni boho ni de bi ni ho no kwakwa mo be den atena ho no enti Galamsey de kwakwa agya wo man ga na si kwam papa ase wo man no senka ya de kwakwa ye tu efom agudie ona kwakwa ye wi a de afidi ne kata so akata asase ne so ena ebi kura nke wi a ya ye tu amana se ensu a ye de hura gudie ye ma ne nsa nko ensu a ye firi mu no ye be kwa kopake ne nyina agu baabi na so atena fa baabi a ensu nya den emfa kwakunke yaso mbadwoe nanso machine si ensu no so ena enwa ensu ne mu adokuru ensu na emu nnuane bewu meka mu nnuane anwene ne de keka ho a ye wi nyina mbɛdan mekumo ne ye sa de mercury cyanide de gumu a yetimi so no kwa ene Ghana mfidie bi ani hanu me so ne nsuo ai betima so ne ani so kro agency e behwe ma abodie mu nyansa pa behwe bo beka se me hwehwe mu no wa ha mabupin no pepepe onya ne sa dabi eni nye obenu mani kro agency yale na eden di Galamsey de kwaku abetete wo man Ghana nanso e bestre Ghana mpanifo enka akiri yesi mpanifo na mu bebi se wa ye bia eden twa so nkaso wa ye bia to aso ye ntimi ntwa Galamsey so na mu wo man Ghana me da se ye kohwe video nkofo bi accuse eno na viral yera chama Wontumi video bi obeye no yi gold to Wontumi TV ne so na nkofo kasa de fa ho no ye nkohwe ye ba ye betie si na semni no see a friend have gold post what you say solid money mami fa bi emu chiro what you say solid what you say solid money solid what you solid money mami fa bi emu asa chiro solid money. I'm talking about solid money. What you say? And the kasa Wontumi was sika. Anya bango. Anya gold. And the same gold here I can wash me. What it? Mami Fabio Mukrasa. Mami Fabio Mukrasa. So what? Solid money. We are talking about solid money. Solid money. Oh, and that's Mami Fabio Mukrasa. Mami Fabio Mukrasa. I was for the video no na ye kohwe no ko video na owo ne horma wo yi good no toto e horma wo de e kire no na de ye pese ye ka ho asem ne se Akonta mining sa company no penifo se no nka ye nyo mo license in free wo mo nsem ya mo tumi kata mo de ye adwuma oni penifo ya adwen ana wonye na adwuma me de Ghana mampani bia Ghana penny bi obesole osu osi Galamsey anokwan no me ne obeya adwen okay sikatu a uniform no enye se enye okwaku eye obo ade ne dedom yen se be ye bo asase me hu si obi adwale awie ne watego de asrada me hu si obi atwitwa mu obedi obi akotwa bode bi aba beno owi a watwitwa gold de atwuma koyi bi de adi sika eye niema ye de ye nipa ho yiye ye de bo nipa ho bra enka ye se ye tuo nanso kwaku ye betu gold ne be gya asase wo na asase ye gya ne ho no asa ye nso de di kan okay ase ya asase you asase say si pen no say nuru akomu aye nya ne biem nua ne nuru ne sabi soil nutrient wo ma de be dua ye nua ne no enimu biem bi kwa akora bi be ko akwa ye dey akotom what you say sa ne ma miensa wenti no musi Galamsey beboa ye nsuo ye nsase ye nkwa da san mu sanse amna no abofra bi fiasa wo de mofra ya kwa hwe ye enkankom na kwaku ye hu bi kura bebre enkura Galamsey me na ye dey eku na se Akonta mining sabi yewura chama Wontumi ene da no na ade ba akwa na me di chama Wontumi ho yawo ne se wani abie wonim nyansa
seven previous baby were Tiffy Drino, Unya Penny Bianca, when you were Hassa, a whole Asante regional chairman. Now to me, what Nefi the Cassie so a book just a children want to now be with some Unicasa would always a Yisika, a you good, actually, we are here. Opesa, Kurana, seven previous or Tiffy in 1 year day. 7 years or no, but Tiffy, that's a cocoba, Namuchin and Namukunia, watch it over Banadian, Chrono, what is here? Actually, Abby and the Eba 1 team, what the hour 2 1 way of Fire or Quackfire. It's what be good at Mabuno. You near Jumania, when I would tell Galamsey coin. But because Sabia will pay powder Galamsey, what I say. Dear, we good Dutch woman and ni asole. You see, I make us a nipper bisua, ye share nipper be near me and when I want any first of the bobbler. A mini away will be also Miss Mia Day, Miss Mia Minia be. What be you good? A woman say, what crata, Manama, Quanse to me to good, and Manama Quanse, national television and television, it's a wow to me station. What be you good, the Chile Koku, you want to be and penny for Debia make a Bible in the kind. You see, Job 32 verse number 9. No more money, Pio, Mutin for getting the Munyansa. Okay. Or mine a brass so say, you do a mind about Mabuno, near Jam Penny for you to say money at the moment bits my end. Okay. I didn't need back for Tim said, and no cost. Now, Penny, and when you would deep bread, when you were ye, you miss some baby, my boy, my bro, my boy from pa. Manyam, Nankawanya, there was a cow and the Sequaku. Good young cow be each day. On Patamon on Passuaso, a bonon and Patem Quaku. School and walk by Ika Crow. Sister, never quite we. Sister, no could if I could be a school mom. Ya idea, Sebi, or moving young home for sweating. I was so, as soon as the original time, new cromony, Sebi, ADUMASA or buying why day, why you be honum. Now, young Quay go to find what you are saying, can't you see with the cannon, see your chrome pipe or craving a day in honum. And new felly Ghana from penny for to quire you who almost 7 previous or me do me a cuckoo dam or mine common new be said a Ghana for 2 penny for 2 quire who almost saw me a common new woman. San or Mama Yen's way waiting. A cuckoo and a dome could never be imaginable. There's no many 2 minutes we are to Abamono. A quacker say, yeah, none and won't chill and no man or more in Mubusium edit. Is it then I am to about near you? So penny, Blabber, I do my idea, a minimum intimate crime so. When a blabber blabber so bosome, ye to say free or let it be free never try walker. Quaku boy a chronom. Oh, but no baby is a capudu a bachelor, is can find yashi. Good or the babetina honoman. Or moment to go no one should go to so Ghana American chess and nibble by a saying or the copedia cry day. Oh, good as you to me a dame. It's not allowed, but Ghana and a quack was a medical cars and be unisika was a more Ghana and a day. Is a enough war bre papa. 34.7 million population over. And you for saying a woman, and he for says in the woman. Okay. One more children on the doors, sir. And to more Yamoka cran the best remo. Yama Yanshan and wow. Me away my toe and I'm and maybe one who grab a catch of radio station today, or TV station to wire dear. Yeah. A dear why am or Maya Santa mine. A dear why a dear crowd woman. Okay. And first one is so. Ho ye ka je bi mwana muka muka se kasa tenti wonye den entop onko na piano post wonko kwaku enti ha adwene se panis abetena television so na wo be yi good ni ehu de wo de ye hwa Akonta man ni asema wo kan kwaku ensase ya se no se Ghana fo mpani so mu to good enka me hu ye say school of mining and one engineer ye first semester doctor semester obi doctor ne de ye 3 obi de 2.5 professor saka ho obi PR doctor semester what you say ye hu ba bia sa body nyina free ne de abeso so ma Ghana m obi de doctor de ke ni se nko ye operation e wa yare sabia nanso ne obi o pipe so obi o nche so class we doctor yate na doctor na nka mo ye no kwaku edi na mo ye de abo man edi nda mo so ye di hunu you could have one near catching penny phone. So, Doctor Dawso, now we engineer. Now, Kwaku, Ghana Hanum, ye problem and I moto in Jama, I just a free channel and for so many also. Doctor Dawso, so now yet one doctor, I do coach and one, ye problem in a dear bro, near Pequim for so dear bro, and quite a season, me a dear bra. Kwaku, wow, to us for doctor, went to me and for so many day, I was so. And a dinner, I bet you Kwaku, and for one day, any so a dinner for dinner Juma. What you say? See a year, Jumana did din for bed, ever praying. Young share videos are China 4 and the Ghana 4 diafra, or more 47 and a sabri, and penny 4 asomu. Ghana 4 the mu Emma a year 4 and a yachi womo. You go share video no, na ya toy on common.
nti video na akohwe no kwaku Korea for 8 Korea na China for 8 na Ghana for 39 na mu 39 no mai wo mu eye 4 Ghana for mai 4 nti nipa 47 yi ya che wo mu a omoka isu se omoka Akonta mining adwuma no eho China ni to play about man yi abedi dia sase for yesen enwotwe bisa wo ho se ika ne bi wo ha yenya hu bisa wo ho se sa Ghana for oba besi ase bi wa badaya nko ba de ka de ye ne hu eye de na aba afedie madwane ekowura menem ekopedi mu bedi awe hosem eye de na aba yesi Ghana obema besem na nim fifiri na nko de aye oba be ye adwuma na nso enko ye adwuma te se de me yehu ebi omu ye ede na esi Ghana se bedi asem na asie ede asem na aba enema ekowura amenem ansa na omu side akoma no Ghana ye gigi tuo kwaku etuo be ne ye gigi no manmu Ghana ye nua ye twa ekwaku nanu me ko sehwe enua ye twa firi Ghana ha no me no nko abetima hwe wo man Ghana enua enso obi na ekopae de akwane man so obi na de nua ne be ye plywood o ne wo de kwane man so ne ye de TNG ayedai abrewo ono no so won pe plastic na wo ye ne woni krom no wo de bro no abefa wo nua ne de akobo ne da so akosiesie ne krom na wo de plastic ne ba be hye wo ma wa awia bo abo nchese na anane na amoa na sen wo plywood bitima tale wo mfie be ye kodwo ho ne da so tale wo ye se no ye mpe adan ye mpe ne fo ne tena wo ye nhwe ha ya no mum ama ne wo bi ne be hye mbla ma ye ya ma ya yetim esi de na broni be twanwe afiri yakọ gold asema ye kan Akonta mine kwaku Korea for no mo fiti ya no mo ba no be fa asase na na de bi ya metena se ameka wo hena asase ne ya wo de ya MP na wo no sa abre no including the regional chairman na wo bia ye no galamsey ne kwaso region kro no mo nyina mo ye part wo so mo ne di ka che wo mo omo amakwache wo mo fa so be ne wo mo so okay kwaku mimi be di pa ekom deme se bi mekwa kwabo kro no de me de akwose galamsey site okay ena obi afa me wura me mkoso anwea ebia metime atwa empty ye po be me ansa na me de anwea basoro wo be cheme ba bia mewula pie ai so twa me kansa no waja me wache me kura na so twa me ka kwaku die nkrofo be de nya izo nti afa ho tansa no mo hon yemfa mo original chairman sabre no wo ho wo hina asase na yetu galamsey wo so no ya wo de ya ena bio MP member of parliament ye no wo no so yemfa so bo ne ye de mo no assemblyman ka ho kromu ahemfo ne natena nkonya ka ho unit committee members unit committee obi a wo ye pani bia wo sa region biko ye den ya kakra ba be fa moto ma mo ka moto twom nti omu nyina ye ni kan kwache kwaku bia na wo mu nim ho asem bia kwaku ntumi nka me se wiase asase we medical ka asem ye me se ka na biem akyea me yewura na ase tu kotoko ye ne ohene ye bodi ka asem pa wada roma bia wo bia won koso santere de asase ma wo medical aka esoro ye wo de ya asase na se de ewom uni tumi se odon sa be dai ebeka ebia no ya Asante we na atoye mantam bibi mem ya mane ne ya mamre no okay kwaku abibi mem ya mane ne ya mamre no se asase wo hene bi di asase ma wa asase na so betima dokoko bedo kashu bedo bode di opese odi oso bi aduane fa wo hene ma me che ohwe ba di fa se kutu so kutu box side gold o hene dia okay what is the mention ase enti wo hene omo baye gold no mo kan wasem ye den e kire wo menyini so betima ba se me pebe 40 acres me di bedo bode na what the asase na free no abibi ma me ento asase ye free yesre wo di wa besra asase na free wo di ama no watu asase ne so nsa so opese o yeso adwuma wo di asase na ma no na wo te wa ne abeka akire wo se ye di asase ndi se di ya tre ni ye wura ase a wo hene wo yam kura wo se hyew sanse o man ni mu na wo te no enya wo hene no wo man sa Asante manya de wa asase ni mu bia no ye o man ne dia enya wo nko a wo dia de meche wate ase enti se de na ni ba akutimi ba e de na ode ma wa wo man no kwan so nko fa o man ni nyina japade nko de di kan e de ekura na wo ne hyehyɛ aban ne ye kire se aban ni ba be yisika bi se aidai afiri ha no mo de akɔ o wi de na ode be ya makuro no Akonta man ni ba bi abobobo yenko ne nkwen pontonwuma wo yenko mo meka nkire mpontonwuma sen ba bi Akonta man ni go mpontonwuma sen no maye de bi akuro na ye kurase ena mfuturo na eku am kotale bi ni wo pipe bi ni school papa bi ni ho kwaku nya nsem nyina de betina fidie ni abobo ho wate ase nanso ye mpanifo no ye nsa kwehye o manum o mususu nkayen o mu kunyen kwaku eside na beka kire esa regional chairman ye tu gold o sebe mpredu asa fansa Asante chairman wuntumi da bia no ye tu gold o ba bia ne mpatam bi sa anwan kwanta ne mpatam wusi wunnim konkonse ni wo ye mamboyefo
o man no say wo dibre wo say gifiri wonsem sansa regional chairman Minister of Natural Resource what you say or babeduru ho no akofo unya babeduru waso yesi ekema menua ade obeyan se hwan ne ma wo kwan se tu eyi a wo ye dey utu krata ben na wo dey dey etu ye se de odika ka wo se ma mo krata meboa ye mo krata de a na sese wo hene onsa ye den hyase Yakohe video ya yera Emmanuel Ama Kofi Bua ya yeso afọ hwe nsase ene odmankoma ne mo de adom so wa bra odi to dwa HSA Akonta mining for yanje o mo license emfiri wono mo nsem no osun enkuti. I've authorized the Minerals Commission to immediately take steps to revoke the lease of Akonta mining with immediate effect. I've directed the Forestry Commission officials connected to these illegalities be immediately interdicted pending further investigations and prosecution. Security agencies have been notified to investigate security officers who have had dealings with Akonta mining in this particular forest reserve. The Attorney General has also been briefed and has taken over the investigation for further action. Akonta mining does not have a lease to mine in the Tanon Marine Forest Reserve, let it be noted. And their mining activities in the forest are illegal and criminal. And that the NDC Mahama government will stop at nothing to bring this company and or any other company that is engaged in the similar act to book. This is a warning to all large-scale mining concession holders hiding behind legal leases to fund the destruction of our forests and river bodies. We know some of your schemes, and we are coming after you. To the youth who have continued to be lured into this activity, there's a better way. We stand ready to support you with better alternatives. But to those who persist in defiance, the state will act without mercy. To the media and the people of Ghana, your vigilance is crucial. Your advocacy is crucial. Report illegal mining activities and trust that this government will act. Let it be clear. We will not stop until Galamsey is completely uprooted. We will not stop until our waters run blue. We will not stop until our forests are turned green. Say it again. We will not stop this fight until our waters run blue. We will not stop until our forests are turned green. We will not stop until the soul of our country is healed. We will not stop until every financier, every enabler, the real architects of this destruction face the full rigors of the law. We will name, we will shame, we will prosecute them. I thank you. May God bless our homeland Ghana. Eti video no so any minister no osu na osu a meminti su na se kire se galamse nye ne o oku se nye na making nye ne na galamse ni bedai ebeba yenim se Ghana efo ti de wo mo ye do besu ache kwaku adanko dadadwe aw Ghana mpanifo de bia meka se mo se yaje Akonta mining yaje o mo lances efri o mo nse aw se wo no na hye se o mo nkonkoje ye o Ghana ye hwen se bi wode asem no kan no wode wo se ebe ye wo yo wonya ba be se na no wo be se wiase o Oba be si wiase eti yes wo se be ye wo yo no oba se Ghana nyina se o pese o mo yesi ye hwe se obeyo a eno ne ye hwe esia no untimi fa Ghana fo titirifo de bia meka na Ghana fo untimi fa ya dwen de timu me ye adwuma bi mu ade san se esi ampanifo na yisu o ma dwen ma ye dodo obi te kwa ho 50 cedi need party t-shirt no akoto aba obesa te na wie na tomatoes apatakura ye mu bi ma no no otim medical ka kire o maya we de wasun ne nyabre kwaku yeti Ghana hai chama wuntumi besun se ya wo besun wono se afi we se what you call it mama enya abana ni dibere enyi mfiri nsem ni video bebrebe abonten anu wo ka nyina ewi akire no ti ready to su na osusususu wo sa ko yi gold
You are the maybe how it's a so we don't need to. Kwaku media penny be no Ghana ba be so who say Any ya. Kwaku e nipa 2 million ye kire mo from ye nyanka mu nya aduane ni omusu na ye mobo. Anya wo penny a ye be tam ye tax ni ye 2S gracias no wan ka ho de wo ye camouflage adadra bi adanko dadadre Ye esi won asi gen we minister su enka hwe enta sisi hu se ministers esu we propaganda ye esu we nyina mo de yete Ghana na ewu ya sebo Ghana ji na di kan yan sesa biem ema letter y bia o se eye ne jasese yetumi asi yetumi adai kwakuya medical galamse MPP fo ama galamse yetu eye ne ya wosu ade nti na wosu Satam na omo penifo bi ni parliament wana. Hwe ye woni mebu o Ghana. Won wa fanya market. Meni no. So na ye dom kuma ba no den. Very good. Won ko parliament. Won ko no ko afanya market. Ye woni mebu ha wo de ba. Wa ya num na wo te parliament wonom. Se enye wa ban na wo so nti ye de wo bibi ba be so o man Ghana wan ka bi. Udi ni kurasi ni tutu ni. Wa ba be gina wa ma ye de sa na mu ya ba be ye wo man na wi. Wo be gina wa ba be sum fa so be na wo so. Na ban ni na ban ni. Ye mpenifo ye wudifo. Ye. And found we are all there in the name of Ghana. We are all there in the name of Ghana. Especially when it comes to Galamsey. Galamsey. Yem found when say we are buying. Tie kwaku ya ba be fa go the free baby am na wotia. Ghana japadi o. And then people akoba be sesa. Na wo ti wo say me MPP ni wo NDC ni ntimi ma ba na wo so. Me nya no mu wiedru so eso be tuye de. Kwaku dia na wo kan dia fa ho say MPP wa power na NDC ye bibia. Opeso okra no tuma na NDC faili. NDC so power na MPP ye bibia. Ne mpa obo an se we ni be faili. Enti ne ka no ya na ye den. Kwaku Ghana from fancy o mutirim say MPP wa power. Na se wo ye bibia. NDC for twen dia ye campaign. Omo nka nti mo fancy mutirim. Ade ba akono no. Ba bia mpanifo no mu school mo ko na kire o mo so mo nyomo campaign fa no no. Ende de bia metene ba bia meka. Se NDC ni so na wo power. Na MPP ni ya. Obehwe ni din nya ono ne wo power omo de be campaign on sa fi twa mu no omo ye omo age so mba be ya ha omo anya ne si de na Ghana ye tim no obi abeje kwan se wo ye wo free su a ye sen ya wo free su nti no wo ba no asa ba be ye eye Ghana japade ana se party japade won enti si ye ma menam ne ye papa no betena wa adwene a enka 7 December duru ho no mananka o mada sadi afi omo da ye na ebi mu lose ye no na nka o makwa da na mpanifuo no omo so omo so makọ omo school no omo hu se without our kukrumuti we no omo suku o makọ omo degree kura omo niema o maye eye kwa without Ghana for kukrumuti won u degree awakọ u PhD kura o eti se wa wo dokoko enwu si faso ma Ghana fo ese me man kwa sala fa me kukrumuti anko yi wa minister we we MP we we o president we we enti this time was empanifo ni butimamufuo no na omo hwe so omo be yetimamufuo ne de ama omo na nya omo de o ba so be ye wo man apade o nya wo apade di o man be ka so omo pe na obedai wo be ye na nya na afia kwakwate na wo wote wonom wa ya waso wo na ye MP wo e na wo kwa ne yesi ye Galamsey edidi ba ya waso wa nkasa wo se wo twen ya ye campaign na o de aba be campaign ti omo so ma sense asini na wo ba na so mabunu nim dem a omo ntonti awo Sabtam no to one wo ye bibi se wo bia adwuma na wo se de bia wo bo machi wo se de afanya market parliament a wo ye yakwaku enke ebia nka mo penso mutimi de kasam na so matena hono mo afi na wo ba besu esu ni ye den esu ni ba beso wo Galamsey na Ghana ya me no wo kase won to stop Galamsey in this country it will take a revolution kwaku de na wo kan fa emebunu ana Ghana fo bi so a wo mo wo site na eba se ya omunyuma kwaku omunya adwuma nye ene wo mo so a wo mo de ye politics kwaku e abawe na mo tu ala to atia no min ntufu se jaye se wo so obi ase na wo ya nkum nipa mmokro no a hye ho no mo a aban be pamo de akọ ontu kwaku tie de nti ameka de enye legal de enye legal de wonyai okay what you say ba wo hye obi ase na krata da so se wo ye babu na wo ya ye ena ma honsa ye de ekowa no kwaku je kwa kobokro no ni ehwe wo man mu kura kwaku medical ka cho se wo de fancy 3 million pe na wo Ghana adwuma wo aduru 1 million adwuma wo Ghana ma mu aduru 1 million kan kore ye ni pasa mabu ni ye sen okay nti se adwuma ni hanom na se obi nya anwea kakra bi na mu fa kwan paso ma ye hu se bia ye ya wutui ohena wo anim hu bi krata da so kire se ho yitimi tu agudie ho honom aye wi anhyehye ya mpanifo de agu akwam no se sana mudi so eno de ye
ba ko ye kwan boni bi se mo ana mo twa mo akofo ba bi de yechim de ne yechim mo amesira police for ye mbiri mo papa san se ensase o kwan ye fa so eyi bibi ye de ifira asase se de be ya enkoye wo nkwan wo de ya Ghana yetimi won timber na gold ebetima hwe Ghana ma bauxite ne diamond ne de aka agudem Omo de politics so de na beka che kwaku politics de media me kan se wo tena wo so obi ye galamse wo nka wo de baba ya manyosem se wo twen de abe campaign de atia na se MPP na ne wo na NDC ba so wo stop galamse ade na sa time na MPP eye no o man sole anya den enyina anya wo ye kire amfa nko parliament ens sa time speaker of parliament ya sesa na speaker ya sesa no enya no na tiwe then no went me amfa nko dan no so wanka so omo ye fix the country very good fix the country kwakwa ne ene the fourth republic of Ghana ya da so fix wo man Ghana Côte d'Ivoire Burkina ebre ya nwa Lebanese ebre ya mu ye te ya da so fix wo man Ghana 2002 ubo Korea bosia ya chenem se dede na ne hie emu niema na de emu niema na de obi anye den emfa mo mo amutim sesi ye ma me kan kire wo ye timamuni babuni na wo ye timamuni Ghana ni na wo Ghana ka na wo te yanto kasi ube wu pani be dwane ahun ban boy say ni pass kwa na passport yi ni pass say na wo passport plane ticket wo da bia kwakunye plane ticket asem passport ya wo ya obi man so kura ni ya wo wa ni ya ye bibia ma wo no ene ya so kwa be set anu di kan Ghana card okay be set and say be ye no kura be sa ba amwa kwa kwaje na sa wo ma we yetim na se wono no pani na wono no se bi obekonfie na ye kwatam 6 billion asase dia ma no si emfanto na kanzo abesom wo man no ene wo a wo ye adwuma ye akuadwuma de bia akuafo ne ya na bisu wo no kwasem bisu akuafo ndombre ye ne mo bi odom mo etwetwe nkomo na de bia papa ne si kana asem no kwaku areho eniema mo de be ye kua ne ye sade etuo bi atoto so omuntime nto ene ye se kra nuani firi baabi na oman we ne yetimu a kwaku galam se de ye besere enya enye ye tunsusu a moma ye hu akonta mba bebu am oman se afi Ghana galam se ye tu ye no ye nya sei ohimalizi hu ye hu ni gold gallery o UK ye ntu gold wo ho minim baabi a UK ye tu gold wo nanso ohimalizi we kwaku ye hu ni gallery okay gasi se gold ahyehyehye Ghana ye de we ye de we ba me na me to gold we ba me na me beto we na kro no keta hye dream proje ne ye de tete wo man Ghana nanso ye besere mabunu na eba no ye sese bi de mu na di no ye mo mu ni nkode aka ye mo ho ban moma ye mfa ya adwen wona wo sunu mu sua nim de se da achi be mba be di wo man no so no ye nsua bibi papa ye ba be chekere wo man Ghana ama nkofo foforo so wo mo man so obehu se emabunu ananchiri mai ene ba be sesa wo man Ghana mom ye so ye nya bibi betima sesa wo man Ghana no uko so obi ye bibi na nya koka musa oyonku ni pass o NDC no MPP ni even MPP ni kura na yaka kana kura di na kura ma o man Ghana no wu ma o man Ghana Yesu Kristo be wu ma wiase na wu ma Ghana na ayede Yesu Kristo be wu ma wiase wu ma Ghana na ayede menu abeba kwaku be dia kona mete ne nka no ha ADUMASA TV for adwen che to honom wadaro ma mobuo ne di mra okasem choto ho bam na nyina yemfa nsuade emfa ntu ye ho for Ghana na nyina ye dia ADUMASA TV YouTube no so Facebook ADUMASA online. Me din yate sem hene kwaku. Ama momo anitia ahenewa.